Mareto kuhaririria mohoro ni makirebe thaa 3. Tumeambiwa sijui nini kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake. Sijui serikali iliyopita. Sasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa kama mama akikataa kuzaa. President wa kana Uhuru Kenyatta kumukania kurumirira bukirira ili koreto ikierekerio wathani wake. Mimi nikitoka Kenya, mimi siendi kazi ya utalii. Mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya. Kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani. President Ruto gutetera thabari ciake cia nja wa bururi akiuga itikoretwo cia gwikenia ene cia kuguna bururi. Chill na gidi akejera maguta ni magarana ngimera maguta ti magarana maguta ni makwa na nĩndarehira maguta. Mojoria Angeri kugititania atongoria nene thirikari-ini githiũrũrĩ-inĩ gĩa thukuru ya maguta ma bilioni 17. Hitio andrea na rukobe no yareaga mwana na bahati ya kunyita uhoro ucio ni undu wa ngui ya matha ici ya nĩ maronire nĩ rakugire turakiona ki ha mwana rake na kĩeha gwathana Nyashafa Juja thutha wa hiti gũtharĩkĩra na kũraga mwana wa mĩaka 9. Tafarira ya kirebe no irathie na mbere ngatho cia mwanya na gwikara mitambo-ini ya Inooro TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci Mũriũki, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Tracy Wairimu. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, President wa kana Uhuru Kenyatta nĩ amukanĩtie kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra iria ikoretwo ikĩerekerio ũtongoria wa itĩna rĩake nĩ thirikari ya President William Ruto gũkorwo irena kiremithia kinene kia uthi wa nambere guku bururi-ini. Akiaria kanitha-ini wa Full Gospel mwena wa Mwingi County ya Kitui, Uhuru erite thirikari iria irathana etige ciegwatio kumana na kuremwo ni kuruta wira na etungatire muingi. Julius Karaithi wa Munene na riboti ino. Thutha wa gukorwo akirite kwa ihinda riria wathani wa itina riake ukoretwo ukinyugutiro mahiga na gukuithio murigo wa kwambatira gwa thogoro wa muturire uria uhatikite a Kenya, riu President wa kana Uhuru Kenyatta ni umukanite na kuorota President William Ruto munini wake na atongoria nene thirikari-ini aria makoretwo makigiritania mathina maria a Kenya maragerera na wathani wake. Mama zetu 15,000 Icirĩnĩ rĩake rĩa mbere gĩcigo-inĩ kĩa Ikamba-inĩ kuma gĩthurano gĩthiru igongona-inĩ rĩa gũcangithia mbeca kanitha-inĩ wa Full Gospel Mwingi County ya Kitui aumĩtwo thutha nĩ batoni ya atongoria a Azimio. Uhuru onekete kũnogio nĩ mũrigo ũrĩa atũiga akuithĩtio ciande-inĩ ciake wa gũbandĩkwo ta kĩmenyithia gĩa kũharagania ũtonga wa bũrũri. Mimi sitaki ninene mengi. Na sio kwa sababu naogopa hiyo mambo ya kuogopa iliisha. Hatu tumetishwa, tumeambiwa sijui nini kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake. Sijui serikali iliyopita. Sasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa kama mama akikataa kuzaa. Anyitirire ati no waguthi na mbere na gukorwo ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Coalition na akoria ateti methemane na ũteti wa kũgayania mũingĩ. Mimi sifichi kusema ya kwamba pale ambapo mimi nasimamia, mimi naambianga watu mimi ni mwana Azimio. Hapo mimi sio mtapeli wa kuruka huku na kuruka huku. Sijui ati leo iko hivi, nikitoa msimamo wangu, mimi nakala msimamo wangu kwa sababu hilo ndilo tulifundishwa na wale wazee ambao wanatufundisha siasa. Kuwa mtu ambaye anaweza kumilika leo na kesho, sio mtu wa kuyumbayumba na hii ofisi ya tuko hapa. Nayo batoni ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition matongorĩtio nĩ mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka nĩmehĩtĩte gũkana cuhũra riboti ya mĩario ya ũiguano angĩkorwo ndĩkarongoreria thogoro wa mũtũrĩre. Rĩrĩ mbũtũ ya Kenya Kwanza ĩhĩtĩte gũteanĩria ngirimiti ya mĩario ĩno gũgĩtuĩka Azimio nĩ kũgeria gũthingĩrĩria kweherio kwa igoti rĩa nyũmba. Kama hakuna kupunguza gharama ya maisha, usiweke sahihi.
bei ya sukari, stima kila kitu ishuke, sisi hatutaweka sahihi mkataba. Watu wa Ukambani, hiyo mnakubali? Atongoria ikambaini maugite gutwarana gwa president wa tene na mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ni kionereria kia ati marakinyukia makinya mamwe muoroto-ini wa Musyoka ukanarwira giturwa kia u president mwaka-ini wa 2027. Mukitaka mwenzangu Stephen Kalonzo Musyoka au the 6th president, Azimio must remain together. We must have strong ODM. We must have strong Wiper, strong Jubilee, strong DAP. Tuwashukuru wenzetu hao kwa mkubali. Mbona sisi tutafuta one audit firm na wao watafute audit firm nyingine? Before we talk about 2027, let us close this matter. Tunaelewa? Ama nimepeleka nani? Ripotera Inooro TV. Jitago Julius Karivi wa munene. President William Ruto augite riria oha thabari cia guthie nja wa bururi ndakoragwo agithii ikeno cio gendi indi ni gucariria bururi wa Kenya umithio na makiria meke ya mawira kuri mbeu njithi. Ruto augite thabari ici ni ciambitie kurehera bururi maciaro kuria makirima anake mabangairwo thabari cia kuruta wira mabururi-ini matiganite maria mekiranire ngirimiti na Kenya. Karo Kinyugo Mwaura na riboti ino. Thutha wa gukirirwo ni mwaho wa mung'ethaniro o hamwe na Kenya kundu gutiganite ni undu wa thabari iria ohete cia nja wa bururi kuma riria twikire mutongoria wa bururi makiuga thabari ici ni cirathukagia mbeca cia muingi. Riu President William Ruto augite thabari ici citikoragwo ciri cia gwikenia ta mugendi. Mimi nikitoka Kenya, mimi siendi kazi ya utalii. Mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya, kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani. President arauga kwa ihinda riri thabari ici ni cirehete umithio bururi-ini na makiria hari kumathira mbeu njithi mieke ya mawira mabururi-ini maria mekiranire ngirimiti na Kenya. Lazima tupange ajira ya vijana wa Kenya. Tumekubaliana vile vile na huyu mama wetu Bore, yuko hapa waziri wangu. Tumekubaliana na huyu Bore ya kwamba tuna sign bilateral labor agreements ili to export labor ya Kenya. Kila wiki tunataka export ya labor watu 3,000 ama 5,000 kila wiki waende wafanye kazi katika duniani kote, ndio waweze kutuletea pesa, wajisimamie, ndio tuweze kubadilisha Kenya. President arauga riu ni arariria thabari cia guthie mabururi-ini matiganite na itanya ria kuhunia muhuko wa bururi. Nimekuwa Saudi Arabia last week. Huyu waziri wangu amekuwa pale kwa balozi wa Saudi Arabia kwa sababu kuna vile tulikubaliana. Rais wa Ujerumani alikuwa Kenya karibu miezi 3-4 iliyopita. Leo usiku mimi naenda Ujerumani kwa sababu alituahidi ya kwamba tutapata nafasi ya ajira watu 200,000. Lazima niende nipange hiyo kazi. President aritia ari mwana wa Sotik county ya Bomet kuria athiete mahoya maria marehete dini itiganite hamwe. Ngiribotera Inooro TV, getwa Karo Kinyugo Mwaura. Mwajoria Jerry Njoroge ni ahithuritie maritwa ma andu aria magiritanitio na thuguri ya maguta ma ciringi bilioni 17 aria ni mubunge, minista na afitha wa ruhonge rwa rugamiriri wa icukiro cia meri KPA akiaraniria na ithue kuma kuria ehithite kurumirira watho uria arutiirwo ekinye wabici-ini nene cia ruhonge rwa uthuthuria DCI. Ni ataririo uria aheirwo mikana ya kuragwo aga gutika kuga maguta macio ma dithuru ni make riria anyititwo migwate na kuhingirwo kundu gutoekaine. Wagwe wa Mwangi na ripoti ino. Mwajoria Jerry Njoroge uria uri gatigati ga githiururi kia maguta ma ciringi bilioni 17 riu araikara ehithite. Mr. Birech has been calling some of my colleagues, and he has called David Chumo and other lawyers so that we present Mama
is Anne Njoroge to DCI headquarters, and with an assurance that they shall give us bond of 100,000 cash bill so that she can be free. The question is, why are we taking ourselves to DCI headquarters to be given a cash bill of 100,000 when she went the first time she disappeared? Why didn't they give it to her at that particular time? Tukiaraniria nake mwe kuma kuria ehithite Njeri ni atariirie uria gwathire niguo ekoria kiariririo nyumba-ini cia mohoro. KPA Kenya Port Authority na akigira ofici na gicamania na mutumia wetagwo Ruse Ng'ang'a na akimenyithania na akijira hena mundu wake wetagwo Kaguru na twacamania nake ajirire maundu meri akijira kana ndina license ya kurehe maguta bururi-ini ngimira shadire akijuria kana ni ndi member waria marehaga maguta thini wa bururi ngimira ndire wagatatu akijira no muhaka nyonane na president mwenyewe na nyonane na CS witagwo Chirchir. Athite na mbere kugweta maritwa mari aranirie nao aria ni minister mubunge na afitha wa ruhonge rwa KPA igiri-ini ria kuhonokia maguta make. Njamanĩtie na mundu wetagwo Jeremia Serem ni mokite maria aguria maguta kwari muthenya wa Friday ndio kwa Friday makejera ni mekwandika contract na wakili wao na Jumatatu ni megucoka mone kana mekwendia maguta macio G2G kana mekwenderia off takers macoke moke Jumatatu hwaini Jumaine marihe maguta ndoka Nairobi niguo ndarirwo ni gutwarwo ofici ya Chirchir na githia kejera maguta ni magarana ngimera maguta ti magarana maguta ni makwa na ni ndarehira maguta. Ni atariirie uria athagathagirio na kuheo mikana riria anyititwo migwatani andu aria mamurutire gikara-ini kinene kia DCI akiragwo ni ekuragwo agagutiga kuga maguta maya ni make. Kimera ndamathaitha mutikanjurage statement ria ndaheana kana ria ndandika iyo niyo ndinayo nocio niguo horo wa ma no gutura uri horo wa ma. If we go there today and they lock her up, then we'll have a problem. She might never reach parliament. So let us make sure that we have gone to parliament first before we can be able to go and listen to what these police officers want to tell us. Ni anyururetie miario iria ikoretwo kuo ya gwikirira nganja uhoti wake wa gukorwo na muigana wa ciringi bilioni 17 akiuga tirita ria mbere arageragia biacara. Wira wa maguta ni ndambiriirie miaka 33 mithiru na ni ngoretwo ngiruta wira ucio na njira iria yagiriire na ndiri ndakorwo ngithukia wira wakwa kana ngate wira wakwa. Athite na mbere kuga ati biacara-ini ciake ciothe ndari hindi ari ahura biacara na arũgamĩrĩri thirikari ya President Ruto ona kana ĩrĩa yarĩ ya President Uhuru wa Kenyatta akiuga ndekunoga kuhuranĩra kihoto gĩake o nginya arĩhwo maguta maya marĩa arauga maiyirwo nĩ thirikari. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Munini wa President Rigathi Gachagua ni oretie atongoria mwaho wa Kenya Kwanza guteaniria uteti wa ndiganiro ende matungatire muingi uria wa mathurire aritie ari county ya Bungoma hindi igongona riria rirehete hamwe dini itiganite tore Victor Kinuthia aratariria. Kiharo-ini kia DCC mwena wa Kopsiro kaunti-ini ya Bungoma nikuo munini wa President Rigathi Gachagua nyitanĩire na etĩkia dini ngũrani igongona-ini ria gucangithia mbeca cia ũthii wa na mbere wa makanitha. Gachagua giukirira atongoria mwahuri uri wathani-ini wa Kenya Kwanza na aria makoretwo makiaria cia ũteti wa ndiganiro wa mwaka wa 2032 wona itena ria President William Ruto ria kinya muthia kuringana na gatiba ya bururi. Ningetaka kuuliza viongozi wetu wale wako kwa Kenya Kwanza, let us focus on the economic transformation of this country. Let us focus on assisting President William Ruto to get this country on the right economic trajectory. That is what is important for this country now. Erete atongoria runake matigane na ũteti kwa ihinda rĩrĩ ende marike kurutira muingi uria wa mathurire wira niguo ciĩranĩro ciao ciothe ihinge. I don't understand how in 1 year people are talking about 2032. 9 years to come. Unajuaje hata kama utakuwa uhai? Hiyo ni mazungumzo ambaye ni duni.
That is useless talk that has no place in our country. As a country, we are focused on the economy. Ongereire we mwene ndari undu ungi areciria ta gutigirira ni kwagia mogaruruku ruhonge-ini rwa urimi wa kahua, macani na iria tori ehokeirwo. Mutaniombea Mungu. Mimi nang'ang'ana na hii watu. Na lazima tuwaondoe katika hii hesabu. Wakae kando. Ama wakikubali ile faida wanapata kubwa, wakubali tugawe katikati. Sisi hatuna shida na hawa. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia nyinyi hiyo vita ni ya wakulima wa kahawa yote Kenya. Atongoria aria mauma hamwe nake matongoretio ni speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangura, gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka na angĩ makinyita mbaru mĩario yake. Watu wa Mount Elgon mujivunie kuwa wa Kenya kama wa Kenya wengine. And whatever can be done that I can do for you, I'll be on the front line to do it. To make sure that Mount Elgon is an integral part of the Republic of Kenya, is an integral part of the family of Kenya, as we have always been. Ili tuende mbele, tunataka Mount Elgon iwe ni sehemu ya maendeleo, sio siasa. Sisi kama mlima hii ya Mount Elgon tutasimama na wewe kwa vyovyote vile, ukiwa nyuma ya rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. Tunataka siasa ya kuinua uchumi wa Kenya kwa kuzingatia production, then we can graduate to manufacturing and we create employment and we be self-sufficient and we balance our balance of payment. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Nigokirete kieha na ihoru itora-ini ria Nyashaba Juja kaunti ya Kiambu thutha wa kamwana ka miaka 9 gutharikirwo na kuragwo ni hiti. Kamwana gaka karatharikirwo waira gakiuma mathomo-ini ma kanitha na marari hamwe na ciana ingĩ iria irahotire gwithara. Aikaria ni macakaite kuongerereka gwa tharikira cia nyamu mwena ucio na riu ni marakaira thirikari imarehere kihonia toria Njoki wa Kibesha aratariria. Kieha, guoya na kimako nicio ikirite itora-ini ria Nyashaba gicigo mbunge kia Juja kaunti ya Kiambu. Thutha wa hiti kumirira ciana 5 ikiuma mathomo-ini ma kanitha muthenya wa Juma na ana marahota gwithara, no kahe kamwe ka ukuru wa miaka 9 gagitamburwo ni hiti nginya gagikua. Laini ira ciana iraheanire direction ya long direction kule hiti cia coka. Riu andu mambere guthie long direction. Mundu munegu arokira murikete arakora guoko kwa mwana ucio ha. Riu hiti irabatire mwana uriku. Wana ukuru gwa batete na urugo. Na andu magioka nengi andu magana turagibatana urugo. Niguo turacoke kuona mwana haria ithaa ria kindu thaa 3. Na tugikinya hau, tugikinya hau. Hiti ona na rukobe na yaga mwana ha. Na bahati ya kunyita uhoro ucio ni undu wa ngui ya matha ici. Aikari ni matetetie ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS ni kiria maugite ni kuhinga matu kuri makaya mao, makiuga thengia wao kuhura ripoti ofici-ini cia KWS gutire ikinya rikinyukagio. Ni turi arakaru biu tondu kuma mwaka muthiru tukaigua mwana wa ng'ania ni ario mwaka muthiru mwaka utathirite tukaigua ng'ombe ni irareirwo. Riu ithuĩ turi amaku muno. Ithuĩ no twende kwira thirikari ni imenye muno uhoro wa mikarire ya guku tondu andu ni aingi no guka maragioka manyamario ni nyamu tu, hatiri kindu kingi kiramathinia. Na riu wakiremwo ni gwika uguo tugwika atia tukurora nako ciana ici itigugithira ona andu agima makima kuria witeithie mai ni maingirihire o agwa no kuoya ni hiti ukario. Oho aikari ni moretie mwene githaka kiu ambiririe mutaratara wa gugithondeka, makiuga gitwikite kimamo kia nyamu cia githaka kuona ciehithaga ihinga-ini na gucoka gutharikira muingi. Githaka giki ni kia mundu umwe, githaka giki giothe katayuka irige kia kana hayane andu marime tondu githaka giki niko horo wothe ni githaka ko hatiri githaka ri hitigi yuka guciukia ate na gairo kwa micini ciuka githaka ni kiriko giki koguo githaka giki ene githaka giki mamenya megugika to megore no thirikari igaga gaturaga miaka nie kumada ndokire gukuthika makiria ka 25 years utige gwe kodo no hitisi kate ciuka ko hitire makore bari mene maria igoka ku oka goko
ko no tugerio ora thikari ngihota ne megunde no mairigire megunde no goti ugo maheane kurimo ekurimo to no ukimaga irio na kwore mwore hitino igucoka ciherera cithi. Family ya mwana uyu neremetwo ni kwaraniria na andiki a mohoro makiuria maheo ihinda ria gucakaya mwana wao. Rere mwire wa kamwana gaka utwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya General Kago Thika. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Njoki wa Kibesha. Nwega Njoki ni riboti yo tobe tuhomoke o hanini tuno ni turacoka tuthie na mbere na mohoro mangĩ. Na tugicokereria andũ 80,000 nĩo mathamĩtio cikaro-inĩ ciao nĩ mũiyũro kaunti 33 igĩkinyĩrwo nĩ marũrũ ma El Nino. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala ilibidi nioshe kila kitu mara 2 sikuwa na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. The Humberland Limited nĩ maragwĩta ũnyite itemi harĩ ũrĩmi mwena wa Malindi. Nĩ marĩ na project ĩretwo Zuri Farm ĩrĩa riganĩtie na project ya Galana Kulanu barabara-inĩ ya Salagate bypass. Magaĩte na acres harĩa ũrenderio kuma thogora wa ciringi 250 ũkĩrĩha cash, no ningĩ no ũrĩhe kahora kahora ũrĩhe ciringi 300. Tũhũrĩre thimũ 0707 177 177. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk.
kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Tukakonyetwo ageni mitambo-ini o ringi tuthie na mbere na mohoro gukinyagia riu county 33 nicio ihutitio ni mbura ya El Nino riri miciita nyiheire 80,000 ihofanirio ni muiyuro na kuringana na riboti iria irekereirio ni thirikari county iria ihutitio makiria ni ciambatirite kuma 19 nginyagia 33 thirikari ikiranira mitaratara itiganite ya guthaitira a Kenya kumana na mogwati maria maumanaga na mbura ino. Wabui wa Macharia na riboti ino. Kaunti cia Mombasa, Garissa, Tana River, Makueni, Meru na Busia ni imwe cia kaunti iria ikarimagagitio na njira nene ni mbura ya muniko iria irathie na mbere na kuura. Kuringana na riboti iria irekereirio ni thirikari, micii itanyiheire 80,000 niwe hafaneirio ni mai na ikari magatigwo matari na uikaro guku ange makiuragwo ni mai maya. Maji ni nyingi, iko na mtoto, iko na mizigo, wengine hana pesa. Unaenda tu hivi unaenda, unabeba na kichwa. Na hatuwezi sisi pia. Nataka darbala, unaomba darbala. Hali ni ya taharuki sahi. Sahi ni kwa kutoa vyombo na kwenda mahali ambaye inastahili. Riboti ino irekereirio riri miri ya maafitha eri aria maratheririo ni mai daraca-ini ya Ramisi mwena wa Lunga kaunti ni ya Kwale onekanite ndeto iria ikiritwo mukonde ni ruhonge rwa KRA. Gari yao muthemba wa Land Cruiser nirikitie kuonekana no eri aya na aria ni maafitha ruhonge rwa KRA matirari thiini. Hamwe na mitaratara iria thirikari yaniriire ya kung'ethanira na mogwati ma mbura ino ni uhuthiri wa ndege mihang'o-ini ya kuhonokania ona gutwara dawa na irio kuria kuhofanirio ni mai guthondekwo gwa ceceni cia ukinyaniria wabici-ini cia maafitha a mbiraru niguo guthurima icigo iria iri ugwati-ini. Oho nyitaniri wa honge cia thirikari uthaitiri-ini kurekererio gwa kigina gia guthondeka indo iria ciathukagio ona ugitiri kugacirithio kambi-ini cia aria mathamitio ni mai. Na national government pia wajaribu kuleta chakula haraka. Manake watu sahi wanahama na hawana chakula na wako na watoto wajawazito. So tuna urge government wafanye bidii waletee hawa watu wetu chakula. Watu hawa tumewaahidi kwamba leo jioni na kufikia kesho itakuwa tumeweza kuwapatia vifaa vya kuweza kujikinga wakati wa usiku, ikiwemo mosquito nets, blankets na vifaa vingine vingi. Na kuona mbura ino iratanywo guthie na mbere nginyagia mweri-ini wa Dithemba, thirikari nene yuritie thirikari cia kaunti kuruta mbeca makiria cia thaitiri ona mahingure njira cia mai mifuteti-ini. Oho a Kenya moritio mathamire kuria gutagiaga matuika na miaraho ya mai noho metheme gutuikania barabara-ini iria ciarahite. Girifotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wabui wa Macharia. Namba ya mitino ya barabara gĩcigo-inĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri nĩ ĩtanyĩtwo gũcoka thĩ na gĩcunjĩ kĩa 20% gũkinyanĩria mwaka ũkĩte thutha wa rũhonge rwa kũramata barabara nene KENHA kuuga nĩ rwambĩkĩte mũbango wa gwĩkĩra kamera cia kũrora thibindi barabara-inĩ ngũrani. Riboti ĩno ĩrekereirio o rĩrĩ andũ 3,000 merikanĩte nĩ makuĩte mwaka ũyũ kumana na mitino ya barabara, utwarithia wa ngari hatarĩ kĩharĩro na matereba gũtwarithia ngari marĩa rĩu ikĩrĩkana gũcangira na gĩkĩro kĩnene harĩ mitino ĩno kũhanĩka. Ana Gilio Wanyamũ na riboti ĩno.
Hindi ya muthi wa kuririkana andu aria matete mioyo na kugurara mitino-ini ya barabara, ruhonge rwa kuramata barabara nene Kenha ruria rutabanitie igongona ria kiririkano mwena wa Delamere na Ivasha rugite ni rurikitie gukura na icigo iria irabatara gwikirwo kamera cia kumurika mutwarithirie wa ngari, mihango iria gukorwo ikirika gugikinyiria mwaka turorete, na muoroto ni kuruta wira wa naihenya igoti-ini kuri aria manyitikana maunite mawatho ma barabara. Tukauga andu 2,000 ni aingi muno, tutaragia andu 2,000 ati ni makuite, na mamwe makoragwo mari mahitia tungihota kurunga. Matereva tukoragwo na ihenya, ona gutiri mundu menyaga ni ria guthie kuhitukana, na gutiri kindu kiuruta mundu aumite mucii rucini agacoka agatuika ndakaida kuinuka. Maundu ma family yo machenjagia, korwo ni muthuri ciana na atumia. It affects everybody, even the community na andu aria mamandikite. Ikinya riri rirongoreirie kunyihia namba ya mitino iria ikoretwo ikihanika na iria yongererekete na gikiro kinene mwaka uyu, ruhonge rwa insurance rukinyita mbaru riboti ino kuria murugamiriri wa kambuni ya Direct Line Assurance gitaro-ini gia gatagati uria wariirie ari kaunti-ini ya Nyeri augite kambuni ici ni irorwo ni mbeca nyingi kuhitukira hathara yumanite na mitino. Kwa muhano akiuga kambuni ino ihũthĩrĩte ciringi bilioni 2.2 mwaka uyu gucokia hathara ya mitino kuri ene ngari iria igateirwo marua nao na igakuruhanio mitino-ini ya barabara. Direct Line ni turihite 2.2 billion in terms of claims iria ci arisete through accidents iria ciekekete thiini wa bururi uyu, na ni tungihoya andu aria othe mathia na ngari barabara-ini matuike careful to reduce accidents ici, tondu ona ithue ti ati ni tukenaga kuriha these claims. Muno tungihoya ciage accidents ciage pio niguo ona livelihoods citige gutuika affected ni undu wa accidents ici. Ruhonge rwa Kenha ruranyitanira na kambuni ya thimu ya Safaricom gutambiria matereba kambini hindi ya kimera twerekeire kia mambura ya kumuria kwaga kwaria na thimu magitwarithagia ngari, na matereba makiurio na hindi ino ya mbura gutwarithia ngari na ubaciriri na gwithema gutwara ngari kundu kwina muiyuro. Tugakiona ni wega umuthi twaririe andu nigetha tumere umuhimu wa guthie kwaria na drivers, gutiga kunywa njohira mundu atwara ngari, at least nigetha tuonekana road accident no tugerie kunyihia thiini wa bururi witu, tondu ni turenda kumenyihia na 50% kuringana na uri hana, tondu tariu twina almost 4,000 deaths iria tutagire gukorwo twina cio. Koguo tukona ni wega tumire na ni tugerete muno tukanyihia rate ya accidents, na ni mafio ne thiete thi no gitumikire ne keto magado ingi thiini wa boda sector mahuruke ni undu wa kana makwire barabara-ini undu wa mitino. Wa mbere muno ni negligence ya mundu. No tuhoe thirikari mwaka uyu ungi tugiuka tukaragiriria atiriri ni andu aigana tucivite, tondu ni tuwi kiria kiratuma mitino ino ikike. Ni turaiga ni matereva maitu, niki twikite uhoro wa matereva maitu, ni turaria uhoro wa boda niki twikite iguru ria boda maundu maria mothe marekika ni moikaine. Maya mokite oriri ruhonge rwa kuramata ukui na umenyereri barabara-ini NTSA moritie matereba kugia na umenyereri makiria kimera-ini twerekeire kia mambura. Turahoya muno as we enter into the festive season tutuike angalifu when we are on the road na tumenyanirire. Let us be the same driver and be our brother's keeper. Woi twawaomba madereva muwe makini. Kirifotera Inooro TV njitago Anigige Wanyamu. Tuigire ruhonge-ini rwa githomo kuria gikundi kia arutani aria mandikitwo ni thirikari maugite ati mishara igotwo guku bururi-ini ni iratuma mahang'anie na mieke ya mawira ma urutani iria ironeka bururi-ini wa Amerika. Thutha wa kambuni imwe gutabania giikaro gia guthurima arutani aria makinyitie ikiro iria irendeka kuruta wira Amerika, magana ma arutani ni meyumiritie kugeria munyaka wao. Toria Karo Kinyugu Mwaura aratariria. Magana ma arutani ni meyumiritie kugeria munyaka wao wa kuona wira wa urutani bururi-ini wa Amerika thutha wa kambuni imwe ya wandikani gutabania giikaro gia guthurima aria makinyanirie ikiro iria irendekana kuruta wira macukuru-ini ma Amerika.
Kuringana na arutani aya aria kwa ihinda riri mandikitwo ni thirikari, mushara wa igoto, kugumirwo ni mathire maria maumanite na ngombo ni gukundera kwa mushara na kwaga kuhambio ngathe wira-ini ni mamwe ma mathina maria maratuma magiginyane kuona mieke ino iria irikanite gukorwo na umithio mwega. Hau kabere-ini wathiaga ugathoma na ugatwara maratathi ukapromotwo no ni gwakinyire handu riu gugatuikaga no namba nini iri promotagwo na riu undu ucio ri andu aingi ni mathiete makahuthira mbeca nyingi makoya maroni no wakari ugacoka ugatuika ati ndungihota kupromotwo riu mundu onete mweke to ucio ri no ukaigua wega no kona nginya ona no uthie nginya ikinya riu ringi mawira ti mega uguo na TSC uria marariha ti wega uguo. And I have always had a dream of getting out of the country. I work in a different country like US. Alimu ako ni primary school. Okono andu atatu mage promotion. Na ideo ge ateneri. Mwalimu na grade 1 kana standard 1. Ne ayo go promotion hata igotida kiroro atika ni munene kana ngiko. No oli ugaisi utari munene head teacher, deputy head teacher na senior head teacher. Kuringana na kambuni iria irathurima arutani aya, arutani 85 nio marendekana rita riri, kuria mwaka muhituku arutani 12 nio mahitukire na magithie wira Amerika. Ni marakena muno ni mishara iria maraheo tondu marikia kuheo mushara wa mbere mbeca iria makombete guku maloni maria makombete nigetha marikie process ino maloni maria mari na manyumba na ngari na maloni maria makombete andu ao ni macihotete kuriha. Arutani acio ni mararihwo muri urarihwo mbeca nini muno arihwo 200,000 thutha wa wiki 2 cia Kenya money na tariu ciringi ya Kenya cokete gathie iguru ona ni mararihwo mbeca nyingi gukira icio tondu icio ni riria ciringi ya Kenya irari thi. Arutani a marauga thirikari itarora mageca maria mariho wandikani-ini wa arutani ruhonge ruru rwa kurika makiria unyihu-ini wa arutani gukira uria kuri ihinda-ini riri. Ngiribotera Inooro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura. Mwikariri giti wa kamiti ya budget bunge-ini ya bururi Dede Nyoro ni ahete aciari aria mena ciana cia junior secondary mwihoko wa ciana cia guthoma hatari na mihinga miingi kuona ati thirikari ni thukaire ruhonge ruru kigina kia budget ya nyongerera. Akiaria kanitha-ini wa Catholic mwena wa Mugwairi hende igongona ria Harambe, Dede ni ahete a Kenya mwihoko ati utonga wa bururi ukirie kwihanda wega kurumirira mitaratara iria thirikari igathikite, imwe yayo iri kururumura urimi wa mimera etiganite na kugwithia thogora wa fertilizer. Okanitha ni rorio itume pesa cia githomo kuma hari budget iria twathomire guka nginya hari iria riu turarekebicire turongereire bilioni ingi irathi gukinya bilioni 700 bilioni 70 maundu-ini ma githomo. Turongerera pesa cia JSS turongerera JSS bilioni 5 cia gukorwo aciari magiteithio na capitation kuma January ni undu wa ciana iria cikuingira JSS January. Na mauti Kenya na Kenya kundu kuingi ni aremi a kahua ni turongereire ciringi bilioni 4 hari aremi a kahua kindu gitagwo cherry revolving fund niguo murimi wa kahua nake anyitirirwo ni thirikari ahote kurima kahua gake na njira iria yagiriire. Ni twanyitana andu aitu na ni turacokire ona arimi a igwa turamongerera bilioni irathie gukinya 2 hari arimi a igwa mbeca ciao cia kwamire makiaga kurihwo turamekirira mbeca na kwagagiria urimi wa kahua turamongerera mbeca ingi iguru. Koguo arimi a Kenya nio maratumire tuthondeke supplementary budget o hamwe na aciari a Kenya muno JSS na aria mena ciana universities o ho tukiongagirira mbeca cia kuriha mathukuru. Asante. Na tugicokereria timu ya Mathare United kuonia rukuku Kajiado FC kushana-ini cia ligi ya NSL. This is 500,000 and you are our lucky winner of last week. Sumeamini sasa. I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo.
Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante Mungu sana. abariki nini kabisa Asante. kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly, and 3 million on the grand draw. Muremi wa nguku na ni uracari uri ungiagirithia urimi na wendia wa nguku ciaku. Na Research Incubators ni marakwenderia incubators cia kwambiriria matumbi igana rimwe ria 50 nginyagia matumbi 5,000 na magakwenderia na thogora wa ciringi 30,000 nginyagia 300,000. Oho twina incubator components, mashini cia guthondeka irio cia nguku na indo ciothe cia ureithia wa nguku. Ni twendagia tucui twa nguku twa thiku imwe nginyagia mweri umwe na thogora wa kuma ciringi 100 nginyagia ciringi 240. Na Research Incubators, improve your farming. Dakuri waigua mugambo wa gaka ukamenya ni top care tugitinangia mathogora ma migunda. Riu guku turi ni Joska mugunda uria tutinangitie thogora kinyagia 295,000 only. Toiga 295 peke yake. Guku turi Joska na kuwa Juja Phase 46 ni 595,000. Migunda ino tukuirigeire wega tugagwikirira gate na cio barabara cia thiini tugatema wega. Tucera na Roiro Town, Greek Towers, Fast Floor kana tuhorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wa bata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magi kiro kia iguru. Edit ria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kindo renda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Ni tuwe ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Wajoeli nini urathekerera taitu ciakwa ikiura? Ndakwirire kuigithia ng'ondo ni Brico Home. Ni hokeku na bei ni facirire. Ta Christmas ino ri wagura mugunda marakuhe mburi me. Na ici cietagwo shopping voucher kinya gift hampers. Jetagwo Paul Waiganjo. Early Christmas offer na Brico Homes Limited. Twina broti guku mwena wa Roiro East Kamakis na thogora wa 750. Matu 300 na Joska Mala 480. Payment plan up to 6 months. Kwa uhoro makeria tuhurire thimo namba 0721 077 077 kana utosherere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kurigania na TRM. Pato, sikiwa le mamdenge wako washa set. Tano lori na madam. Acheza chini. Alright. Hi. Unakaa msemu nice na umunga fiti pia, but kwa game pia uko big, because when it's playtime I want big rewards, I want big bonuses. Alafu maitha ya game tuwa wekelea na Shabiki ina give chonjo. Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Life ni ngumu hapa. Sasa mimi hata ni Mungu tu atanisaidia kwa sababu mimi sijui vile maisha yangu itakuwa, kwa sababu hata mimi kama maisha yangu iliharibika. Nilifungwa, nilikuwa na mtoto mmoja na bibi alikufa. Mtoto hata sijui anakaaje. Sasa hata sijui maisha yangu ni vipi nitakuwa naishi hapa gerezani. Maisha ni ngumu, sio rahisi.
Tuigire mathako-inĩ kuria timu ya Mathare United no irathie na mbere na gucangarara ligi ya National Super League thutha wa kuhota timu ya Kajiado FC na bao 2-1 ngucanio-inĩ iria ithakirwo umuthi. Steve Kimari na Pascal Gweno nĩo mabungire bao cia Mathare United, nake Elvis Shamala afungira Kajiado FC. Ngucanio ingĩ Luanda Villa yumire draw bao 1-1 na Nairobi United. Mulembe United yahotwo nĩ Mombasa Stars na bao 2-1. Kibera yahota Vihiga bao 3-1. Darajani Gogo yahota Asad na bao 1-0. Marashuga yahota MCF na bao 3-0. Nayo Migori Youth yahota Mombasa Elite na bao 4-2. Nayo timu ya Shujaa Sevens ni hotire gikombe gĩa Safari Sevens thutha wa kuhota timu ya Samuria Sevens na point 19-0 ngucanio-inĩ cia final iria ithakirwo kĩharo-inĩ kĩa RFUA barabara-inĩ ya Ngong. Mwena wa airĩtu timu ya Lady Cranes ya Uganda nĩyo ĩhotire thutha wa kuhota timu ya Kenya Lioness na point 15 wa point 12 ngucanio-inĩ ya final. Timu ya Uganda Sevens ĩrĩkirie ĩrĩ ya gatatu mwena wa arume thutha wa kuhota timu ya Germany Sevens ngucanio-inĩ ya gwetha timu namba 3. Sati Amaita, acres of space for Odongo. He surely won't be denied. Lands his brace. Easy peasy, lemon squeezy from the shoot. Tukimaja wa fururi Biniam Mehari ni wohotire ikereka ria 23 ria mahenya ma Great Ethiopian Run na Kemel Kinart Wudu ashagarara mwena wa airetu. Mehari arikiri ihenya ria kilomita 10 na dagika 28 na second 19 na Kezinebe Ayale arikia ewa kere guku Jirata Lelisa akirikia ri wa gatatu. Wudu arekiri ihenya ria airetu na dagika 32 na second 27 nake Margetu Alemu arekia ri wa kere guku Tekoma Amare akirikia ri wa gatatu. Mahenya maya maruguririo ni njorua wa mahenya bururi-ini wa Ethiopia Haile Gebrselassie na moroto wa kuhukia murimu wa polio. Think about the maze, 45,000 people, including, people who comes, for a different organization, different embassies, different government office, and including, the president. I'm really, thanks to God. Hau neho tukurekereria tafarira ya kirerebe hwaini wa umuthi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki, mũtaũri na njĩra ya ciĩko nĩ Tracy Wairimo. Gũtigia na tafarira ya njĩra-inĩ citũ, ngakwendera ũtukũ mwega. Jina ni William Makanga Musa, kwetu ni Mbaruk, iko Nakuru County, Girigiri constituency. William Makanga Musa niwe wĩ tabarĩra-inĩ ya njera-inĩ citũ tondu ejera. Hapa mimi niko Naivasha maximum prison. Mimi ni mfungwa, nimefungwa kifungo cha life. Nilikuwa death sentence, nilikuwa nimehukumiwa death sentence. Karudi nikatoroa na President Uhuru Kenyatta 2016, kaletwa life. Sasa hizi nasukuma life sentence. Life sentence umehukumiwa maisha yako yote gerezani, uishi gerezani. Rugano rwa mwanake uyu ruradiga kanua gathamite. Nilishikwa nilikuwa na miaka 25 wakati nilishikwa. Sasa sikukaa ndani remand. Nilikaa siku 18 nikatolewa na bond, nikaenda nyumbani. Nikakaa nilikuwa nafanya kesi, nikitoka nyumbani nakuja kesi narudi nyumbani. Kuja nikapatikana na hatia, nikakuja nikafungwa 2015 mwezi wa 7 tarehe 9 ndio nilihukumiwa death sentence. Life ni ngumu hapa. Sasa mimi hata ni Mungu tu atanisaidia kwa sababu mimi sijui vile
maisha yangu itakuwa, kwa sababu hata mimi kama maisha yangu iliharibika, nilifungwa, nilikuwa na mtoto mmoja na bibi alikufa, mtoto hata sijui anakaaje. Sasa hata sijui maisha yangu ni vipi nitakuwa naishi hapa gerezani. Maisha ni ngumu, sio rahisi. Ile tu unajikaza tu, unajipea moyo tu, sababu kuna wafungwa wenzangu, unajua tunapewa morale na wale wenye unapata mtu amekaa miaka mingi anakuambia hata mimi nilikuja nilikuwa mdogo lakini nimejaribu kung'ang'ana tu, ndio naendelea nione vile nitakaa. Arata ake hamwe na mũrũ wa nyina nake matafanirie ngero ya ũici, nowe arauga niwe wakuire mũtharaba wao. Kwa hiyo robbery yenye walienda kufanya kwa mzungu, watu ni wa hiyo area Mbaruko. Kuna mmoja ni ndugu yangu, kuna hao wengine ni hao watu tu wenye unaishi hizo area. Ndugu yangu ni mmoja kati ya watu, walikuwa watu 6. Kwa ile majina yenye ilipeano yote na first accused, ile majina ilipeana wale watu walikuwa nao robbery. Mmoja ni ndugu yangu, hao wengine ni watu wa hizo area. Hihi ngero iyo yatafanirio ko na yatafanirio atia? Kabla tushikwe sasa, kuna pale kulikuwa kumeibiwa kwa mzungu, alikuwa ameoa mzungu, ameoa na Muafrika anaitwa Mkenya. Huo mama mzungu alikuwa anaitwa, after saa mimi nimeshikwa ndio nilijua jina lake, sikujua jina lake. Lakini huo mzee wake tulikuwa tunamjua kama Mkenya. Kwake kulikuwa kumeibiwa. Walikuwa wamefanya robbery na wakaribu kwa hiyo boma. Sasa ndio hiyo kushikwa ilikuja tukashikwa, kwa sababu vitu vile walianza Safaricom walipeana zile namba simu zile zimepotea, zile serial number za simu peana kwa Safaricom ikatoa hiyo data. Ndio sasa wakaanza kutafuta. Ndio sasa mimi line yangu ilikuwa imewekwa kwa simu moja, ilikuwa kati hizo simu zilikuwa zimeibiwa kwa hiyo boma. Ndio hiyo msako ilianza kutafutwa kushika watu. Kutoka Mbaruko mpaka penye kuliibiwa sio mbali sana, ni tutatumia location. Location ni moja, lakini sub location tofauti. Sasa hizi kuna Kasambara sub location na kuna Mbaruko. Lakini sasa yote ndio inaitwa Mbaruko location. Sasa huko ndio wanaenda kuiba, sio mbali sana. Lakini sasa hiyo kwa sababu ya kurape, siwezi sijua ni kwa sababu gani walifanya hivyo. Sijua wanaweza kuwa walikuwa wametumia madawa za kulevya ama, lakini majority walikuwa wavutaji wa bangi. Hao watu wote wenye walienda hiyo robbery, brother yangu ndio siku anajua kama alikuwa anavuta, lakini hao wengine wote nilikuwa nawajua jini watu limeona kutoka nilikuwa mdogo hapo Mbaruko wanatumia hizo madawa, bangi, kukunywa. Sasa maybe hizo madawa ndio zilikuwa zimewa influence ndio watende hiyo vitendo. We uguka kunyitwa atia na mwanyitirwo naho? Kuingia gerezani sikuona kana naweza ingia gerezani. Mimi nilikuwa najua kazi siwezi shikwa. Sasa ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 9 2013. Mimi nilikuwa nimekaa tu kwa stage hapo Mbaruko. Nilikuwa nabebaga, nafanya kazi na pikipiki boda boda. Sasa kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa soma naye, lakini kwa mbele yangu na mwaka mmoja, alikuwa anaitwa Hesbon Nganga. Alikuja na simu hapo kwa stage, akaniambia kuna simu hapa nataka kununua na ajui kama iko sawa, kama niko na line nimtestie kama inafanya kazi. Nikachukua line yangu ya Safaricom nikaweka kwa hiyo simu. Kuweka kwa hiyo simu tukawasha. Hiyo simu nikaweka pin yangu ikakubali. Baadaye ikaniitisha password. Sasa kuitisha password nikaambia rafiki yangu hiyo simu inaitisha password. Nikamuuliza kama ako na password, akaniambia ina password. Hiyo simu ikazima, ikakuwa moto, haikuwa na moto ya kutosha.